Ku mugoroba wo kuwa gatatu w'iki cyumweru, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagiranye ikiganiro n'ikinyamakuru cya Jeune Afrique. Ni ikiganiro cyagarutse ku ngingo zitandukanye ariko by'umwihariko ku bibazo by'umutekano muke biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibirogo by'uko u Rwanda rufasha umutwe wa M23 ndetse n'ibijyanye n'abazana ibikangisho ku Rwanda ko rushobora gufatirwa ibihano ndetse no kuri Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka turebere hamwe iby'iki kiganiro cyose tugiye kukiva imuzi n'imuzingo tubabwire ibyavugiwe muri iki kiganiro. Umunyamakuru wa Jeune Afrique yatangiye abaza Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ati: waba waranyuzwe n'imyanzuro y'inama yahuje imiryango y'uturere iherutse kubera i Dar es Salaam, hanyuma se waba utekereza ko guhagarika imirwano byasabwe n'abakuru b'ibihugu bizashyirwa mu bikorwa? Mu gusubiza iki kibazo, Perezida Kagame yagize ati: abitabiriye inama barebaga hazaza, bemeranya ku ngingo zitanga icyizere. Ubu icyo twareba ni uburyo imyanzuro ishyirwa mu bikorwa, by'umwihariko n'uruhande rwa Kongo, cyane ko ari rwo rurebwa cyane. Kuri iyo ngingo nta mpamvu n'imwe yasobanura uko utitabira inama mu buryo bw'imbonerakure bwa Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Tshisekedi. Ijoro ryabanje yari yahisemo kujya muri Chad gusaba ubufasha bwa gisirikare mbere yo kwitabira inama akoresheje ikoranabuhanga. Ibyo bisobanuye imigambi ye mibi. Kuri we igisubizo ni intambara, mu gihe abandi bashaka ibisubizo binyuze mu nzira y'amahoro. Umunyamakuru wa Jeune Afrique yongera aramubaza ati: inama y'i Dar es Salaam yasabye ko habaho ibiganiro hagati ya guverinoma ya Kongo n'umutwe wa M23 ari narwo ruhande muhagazeho, ariko yanasabye ko havaho ingamba zanyu z'ubwirinzi ndetse mukanacyura ingabo zanyu. Bivuze ko byemejwe ko ingabo zanyu ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gusubiza, Perezida Kagame yagize ati: ibi bireba ahanini Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati: ntabwo ibi bireba u Rwanda, ikibazo kireba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati: niho gikomoka, ni naho kiri. Ati: kubitureba birumvikana ko hari ibitureba kandi uruhande rwacu tuzarukora nk'uko bigombwa. Perezida Kagame yakomeje agira ati: tumaze imyaka 30 dufite aho duhuriye n'iki kibazo, kuva ikibazo ubwacyo cyabaho. Murabizi, muzi amateka yose, si ngombwa ko nyasubiramo. Twagiranye amasezerano arenga 5 na guverinoma ya Kongo kuva mu mwaka wa 2007, ariko ntiyigeze yubahirizwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umutwe ufite ingengabitekerezo ya jenoside uracyahari. Ati: dukwiye gukomeza guceceka ntitugire icyo dukora. Kwitirira u Rwanda ikibazo ni uguhisha ukuri kw'ibintu no gushaka guhindura amateka, uwakoreye icyaha agahinduka umunyacyaha. Ati: hanyuma rero hari uguhuzagurika no kutavugisha ukuri kw'ibihugu nk'Ububiligi bufite uruhare mu mateka y'iki kibazo. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahaye akazi abacanshuro nk'uko mwese mubizi. Ati: waba warigeze wumva igihugu na kimwe cy'i Burayi cyamagana igifite abaturage babigizemo uruhare na guverinoma yahawe akazi? Ati: nta na kimwe, ariko bakomeza gusubiramo ko byose ari amakosa y'u Rwanda. Umunyamakuru yakomeje amubaza ati: se haba hari ibyago ko aya makimbirane yakwira mu karere kose nk'uko Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagaragaje izo mpungenge ubwo yavugaga kuri iyo ngingo? Perezida Kagame yamusubije ati: ntabwo watinya umuriro kandi uri gukomeza kuwenyegeza. Icyo twakuye mu byavuzwe na Perezida w'u Burundi n'uwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni umugambi wo guhungabanya u Rwanda. Ati: nibo batumye ibintu bigera aho bigeze, bahembera intambara, banavuga ko bazakuraho guverinoma y'u Rwanda. Bo Abarundi n'abayobozi ba Kongo nibo bashaka gukwirakwiza aya makimbirane mu karere ashingiye ku moko, ku mitwe igendera ku ngengabitekerezo y'amoko n'izindi politike zitubaka. Ati: ntabwo bumva ko nubangamira abantu bazashaka kwirwanaho. Ati: mu by'ukuri ntabwo nzi icyo ibi bihugu bibiri bishaka kugeraho. Ati: ariko ntekereza ko mu buryo bumwe cyangwa ubundi ukuri kuzatsinda. Bakwiriye guhaguruka bagakemura ibibazo bya nyabyo. Umunyamakuru yongera aramubaza ati: ikiri ukuri ni uko u Rwanda rufitiye impuhwe M23 kandi rushyigikira uyu mutwe. Kubera iki? Mu gusubiza, Perezida Kagame yagize ati: want to question whether I would have any sympathies for M23. I will based on facts. Na mbere mfitiye impuhwe u Rwanda, igihugu cyanjye kisanga mu bibazo biterwa n'abaturanyi badashyira mu gaciro n'abandi bantu batiza umurinda amakimbirane bibereye kuri. Ati: naba mfitiye impuhwe M23? Ati: yego, nshingiye ku bihamya n'ibimenyetso. Uyu mutwe urengera abantu benshi bamaze igihe banacunaguzwa, bicwa, bameneshwa, bakaba impunzi. Ati: dufite ibihumbi by'impunzi zatanga ubuhamya bw'ibyo. Niba aba bantu bagirirwa nabi nuko bafitanye isano n'u Rwanda. Abagize M23 bashinjwa ko ari abatutsi, barashaka kubirukana ngo bajye mu Rwanda kandi si u Rwanda rwabagejeje muri Kongo.
ni amateka y'ubukoloni no gukata imipaka y'ibihugu. Ati iyi politike mbi yazanwe na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igamije guheza igice kimwe cy'abaturage ba Kongo ishingiye ku moko yabo. Ati hanyuma ni ukubera iki ntagirira impuhwe abo bantu. Ati mwahitamo kumfatanya na guverinoma ya Kinshasa kandi ariyo muzi w'ikibazo kubwo abajenosideri ba FDLR bwa Wazalendo yashyizeho guverinoma ya Kongo kugira ngo ikore ubwicanyi bushingiye ku moko, cyangwa se kubwo ubuyobozi bw'u Burundi bwinjiye muri aya makimbirane bufite intego imwe yo gushyigikira abagenzi babo b'abanyekongo mu mugambi wabo w'ubwicanyi no kurimbura abantu. Iki ni ikibazo cyabayeho mu 2012 n'ibihumbi 2013. Kubera iki nyuma y'imyaka 10 iki kibazo kigihari? Kuki kitakemuwe kare hose? Ibi ni ibibazo byo kwibaza. I sympathize with FDLR in Eastern Congo. Do you want me to sympathize with the militias, the Wazalendo the government has put together to fight this ethnic war? Do you want me to sympathize with the Burundi that has entered this conflict on ethnic basis, that is also involved with the government in persecuting these people? Umunyamakuru wa Jeune Afrique yongera amubaza ati niba M23 igizwe n'abanyekongo kubera iki mutareka abanyekongo ngo bikemurire ikibazo? Perezida Kagame yagize ati iki ni ikibazo cyiza, atariko nahabo kugira ngo bagisubize. Kubera iki baremye iki kibazo kandi kubera iki bagikomeje kurusha uko cyahoze? Ati ikindi kibazo ni FDLR. Kubera iki kintu kigamije nabi kikiriho? Kandi se kubera iki kigikoreshwa mu kurwanya u Rwanda? Ati aba bantu baramutse bacecetse nibagaruke mu Rwanda kuturwanya ntabwo nahangayika. Ati abanyekongo nta kibazo bagira cyo kubana n'abantu bakoze ibyo bakoreye mu gihugu cyabo, ariko ntabwo nakwemerera abantu nk'aba bakoreshwa na leta ya Kongo mu gihe Loni irebera. Dufite inshingano zo kwiyitaho. Ati abanyarwanda barababaye bihagije. Umunyamakuru yongera amubaza ati si ikibazo cya FDLR ntikiri gukemurirwa muri ibi bitero biri gukorwa? Perezida Kagame yagize ati oya, baracyahari. Bamwe barahunze, abandi berekeje mu majyepfo aho bari kwisuganyiriza. Ati bakurikiye ingabo z'u Burundi bava i Goma bajya Bukavu. Umunyamakuru yongera amubaza ati se FDLR yaba ari ikibazo ku Rwanda? Perezida Kagame yagize ati yego rwose. Kuba kibishidikanyaho ndabamenyesha ko Loni ifite imirundo ya raporo n'ibimenyetso bigaragaza ko bakiriho. Ati baracyafite ingengabitekerezo kandi baracyarota kugaruka mu Rwanda bagasubiramo ibyo bakoze muri 1994. Ati bungukiye mu cyuho cyose cy'imiyoborere mu burasirazuba bwa Kongo bajya kubayo. Yakomeje agira ati ndibuka ikiganiro nagiranye na Perezida Tshisekedi kuri iyi ngingo. Yavuze ko FDLR iri mu myumvire. Namubajije niba azi ko muri icyo gice cy'igihugu cye aba bantu bahagenzura bakusanya imisoro, bacukura amabuye y'agaciro, bahinga kandi ko bahifashisha nk'ikigo baturukamo batera u Rwanda. Ati mu gushyingo kwa 2019 itsinda rya FDLR ryinjiye mu majyaruguru y'u Rwanda riturutse muri Kongo, ryisha abasivile mbere yo gusubirayo. Mu 2022 barashe ku butaka bwacu inshuro zigera muri 3 bakoresheje imbunda ziremereye batijwe n'ingabo za Kongo. Ati izi ni ingero. Umunyamakuru yongera amubaza ati M23 na AFC bifite abanyamuryango bafite gahunda ya politiki igaragara, gukura Felix Tshisekedi ku butegetsi. Ati ushyigikiye intego. Mu gusubiza, Perezida Paul Kagame yagize ati a government that actually has not been elected, be it the first time or the second time, and the only thing they do is to persecute people or cause more chaos or just Nshobora kumva icyo bari kugaragaza. Dufitanye ikibazo na leta ya Kongo mu by'ukuri itaratowe, haba ku nshuro ya mbere n'iya kabiri. Ati kandi ifite gusa umugambi wo gutoteza abaturage, guteza akavuyo kurushaho no kwigwizaho byose. Imitungo yose muri iki gihugu igatwarwa n'itsinda rito ry'abantu. Ridatwara byose gusa ahubwo rinarwanya abaturage basigaye miliyoni 70 z'abaturage. Ati uko bimeze umuntu nahaguruka akabirwanya kubera iki nabigiramo ikibazo. Ati abantu bo muri Kongo basaba ko uburenganzira bwabo bwubahirizwa, baharanira icyiza bakanenga abari ku butegetsi, bakibaza uko bagiyeho niba bakwiye kugumaho. Nubwo uyu mutwe uri mukuri, ati ntabwo bindeba ku buryo navuga ko mushyigikiye, ati kandi sinanabasunikira gukora impinduka uko baba bafite impamvu kose. Umunyamakuru yakomeje amubaza ati ibitero bya M23 mu mujyi wa Goma byahitanye abarenga 3000. Haba hari uruhare rw'u Rwanda muri byo? Perezida Kagame yamusubije ati there is no such a responsibility. Second, I think I would correct that. Actually, the majority of the
3,000 people talked about. nta na rumwe. Ingamba twashyizeho ni iz'ubwirinzi gusa. Ku rundi ruhande, umubare munini w'abahitanwe n'imirwano bari abasirikare ba FARDC n'abarwanyi ba FDLR ndetse n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo bafatanya ku rugamba. Umubare w'abasivile baguye mu ntambara ubarirwa muri 500. Ati nk'ibisanzwe ahantu hose hari amakimbirane kubw'ibyago abasivile bisanga bagizweho ingaruka, ati ariko biragora kumenya nta gushidikanya uwagize uruhare muri izo mpfu. Ati hanyuma kuki mwashaka kugereka ku bandi, ku Rwanda cyangwa undi wari we wese icyaha cyo kwica abari bahanganye. Umunyamakuru yongera amubaza ati kuba ingabo z'u Rwanda ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bifatwa nk'ukuri kudashidikanwaho n'umuryango w'abibumbye ndetse na hafi ya bose mu bafatanyabikorwa banyu barimo n'Ubushinwa, bose basaba izi ngabo ko zivayo. Ati u Rwanda rwaba rwarahejwe ku rwego mpuzamahanga. Mu gusubiza, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagize ati ruhezwa mu biki kubera izihe mpamvu. Ati nibyo bifatwa nkaho nta shiti ingabo z'u Rwanda ziriyo. Ati ariko FDLR iteye inkeke ku mutekano w'u Rwanda, rutewe inkeke n'abacanshuro hamwe n'ubushotoranyi bukorwa na Felix Tshisekedi n'u Burundi ku Karubanda nabyo birigaragaza. Ati abantu batunenga birengagije ibitubangamiye bari barihe mu myaka 30 ishize ngo bakemure iki kibazo. Bakoraga iki ngo babuze guverinoma ya Kongo gukomeza gucunaguza abaturage bayo no gukoresha abarwanyi bakoze jenoside mu kwibasira u Rwanda. Umunyamakuru yakomeje amubaza ati ibihugu by'Ububirigi, Ubwongereza n'Ubudage byavuze ku guhagarika inkunga bigenera u Rwanda ndetse banatangaza ko bashobora gushyiraho ibihano. Mwabasubiza iki? Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagize ati between dealing with the existential threats and dealing with the threats to punish Rwanda for one thing or another without a second thought, I'll turn my guns to the existential threat as if the other one doesn't exist. Ati byumvikane neza aho guhitamo hagati y'ibibangamira umutekano no gufatirwa ibihano, ati nafata intwaro nkahangana n'ibigamije kungirira nabi ntitaye ku bihano. Ati twanyuze mu bihe bigoye muri 1994, ibyo bihe byaradukomereye. Ati icyo nababwira rero kiroroshye, ni ya nkuru y'umugore nababwiye mu ijambo ryanjye ryo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 30 mu 2024. Mbere yo kumwica, abicanyi bamusabye guhitamo urupfu rwiza, igisubizo cye yabaciriye mu maso. Umunyamakuru yongera amubaza ati muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubutegetsi bwa Biden bwakunze gutunga agatoki u Rwanda ko ruha ubufasha M23. Ati ubutegetsi bwa Trump mubona buzagira imyitwarire itandukanye kuri mwe? Perezida Kagame yamusubije ati ntabwo mbizi, nubwo nizeye ko umunsi umwe umuntu azabona ibintu uko biri. Hari ubuyobozi bwa Trump buzabibona. Ati nizeye ko ibintu byinshi bizahinduka ugereranyije ubuyobozi bucyuye igihe n'uburiho. Ati kandi byinshi bigahinduka byiza harimo n'ibitureba.